Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achiar tu CVL ruata tukina COVID-19 din hun hriat thar bera shikai zakua pasari mu chua ani Aizawl District Level Skill Committee chu Aizawl District Borsap Dr. Lalhriat Zoliral te hovin avoi khatna nimin khan an thu khom Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian biak mu theina kaltlanga seminar buat sai ahong don India chuan Ukraine ami cheng te lak chuana tur thlo theina aboi pui me ramchung hun sangsha COVID-19 hri ala lem renga wangin ngai thatu te fim khur tur le hridan na lakim turin kan ngen chewa kum som panga le som pariat in kar te tiamin midang te po hridan nan lak theinan pui thinang che Omicron chu buai pui om tak ala ni me ka wangin mai tuam na wa midang nai lo kutle mai ti fai te lo ngai pui mo se lang cheu COVID-19 chungchang hriat du nei le kai hruina mamo tan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakua pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani tukina COVID-19 din hun hriat tharbera hrikai zakua pasari mu chua ania hrikai te rapid antigen test atanga mu chua zasari somnga pariat ZMC RT-PCR atang mu chua somsari pakhat lunglei RT-PCR atang mu chua som pathum Trunat Laboratory mu chua somli panga le FIA test atang mu chua somni te anni nimin khan sample sangli zani somkua pakua endik ania heta atanga hrikai mu chua chu za somni pakhat point pakhat bial ani tundin huna hrikai to zong za chu nuai ni sing khat sang ni zani som pasari annia nuai ni sangthum zali somnga paruk en koldam anni towa en kolai sangriat za paruk an oma mi zaruk somnga pangai nan thi pui to ani mihring sang khazela hrikai mu chua to za chu sa somkua pathum annia mi nuai khazela COVID-19 wanganu na chan to za chu somnga pakua anga chhut ani Aizawl District Level Skill Committee chu nimin khan Aizawl District Borsap Dr. Lalhriat Zoliral te Chairman DSC ni bokhovin Aizawl klapa an thu khoma an thut khom voi khatna ani Aizawl Borsap chuan mizo thalai te kut them thiam na konga ma an sona eizong theitura anin cher thiam zel theinan department sang te chanruala poimo ani atia Mizoram chunga thiam na mamo omte hai chuaka skill demand supply omte ngai tu a hun to ti soin foreign na tho tur om theite po dapa kal khom te hemi konga ngai tu na lo seng zui theu turin acha boka theitop chua ani tur thu soin Aizawl District chu skill district a siam tu mani ati Skill Development Mission chakle zual zoka Mizoram chunga kalpui ani theinan committee sang din aloni towa Chief Minister kai hruana nuaya Mission Governing Council chu committee sang berania Skill Development lama malatu department chang tu minister ta chu he committee a hian member annia Steering Committee cum Coordination Board hemi nuaya hian a omlea Minister LESDE department chu chairman ania Secretary LESDE chu member secretary a umin he committee a hian Skill Development kalpui tu department secretary ta chu member ni in an nuai hian executive committee a omlea chumi nuai chuan district skill committee hi a oma DC tinte kai hruana nuai he committee hidin ani Aizawl District Skill Committee hian zawzoka skill awareness kalpui ani theinan sub committee din turin rela sub committee kai hruai tuatan Assistant Commissioner Aizawl District churuat ania MZU Incubation Center in District Skill Development Plan abuat sai mek chungchang po soi ho ania District Skill Committee ma peifel ani huna chop chua ani tu thu report ani Khozol Krishi Vigyan Kendra KVK le Aikar Central Potato Research Institute Regional Station Shillong Trangkop Bultumin Northeastern Hill Region Scheme noya nimin khan KVK Farmers Training Hall a Khozol le tualte khua alu ching tu tatan alu chin le enkol dan chungchang in hrian na buat sai ania Training a hian tualte khua tangin lo nei tu paruk le Khozol tangin lo nei tu somthum panga antelani Training kai hruai tu KVK Head and Senior Scientist Dr. Henry Sap Laurin liana chuan Khozol District huam chunga alu hi en chinin hlo ting taka kalpui ani atia Khozol District leilung hi alu in angein a thadu ema hewang hian Khozol District lo nei tu ta chu alu ching uara Khozol District chu Mizoram pum huap poa alu thar chuak tam district ni theitura ma la turin adu ti asoya lo nei tu ten ti tak zeta ma an la ni chuan
khozol district chung chau ni lo district pon lama po hral chhuwa tham alu an thar chhuwa thei be sei thua soi bok ani training a hian lo nei tu te ne na income ho chhun zom ania heta hian zona le chana hunte man ania lo nei tu te hena hian alu en kol na tur dam doite a thlonin an pe ani lunglei khopui chunga PHE ten tui an siam chhuana pipeline te chu a upat to awang le tui ek ten ati chiana sa to wangin tuya put fowa heng pipeline chia le pop te hi PHE department chuan a char thatna le ti phui na hun engamo chen atang khan an thoka zo alani lo PHE LWSM division EE pulalro pu mar soidanin PHE pipe te hi kumsom thum chuanga upato te annia tunma motor kong pui hnuaya an phum te kha motor tlan atam to wangle motor lian tlan atam awangin angor che ol to hle ani atia pipeline then khat hi in sakna lei wungin a chilte a oma tuya likin siam thaturin a harsa to hleya hetila hian tuilak na ber a hna in kiam lam apana connection pek bel ngai reng bok nen tuya in dai lo na anasa a tuiren chem turin department chon mi puite an ngen renga kang thelnan fire department hydrant a da angai reng boka in dai lo na anasa hle ni anti PHE te chuan 15 finance commission atanga VC te sum hu atangin convergent asiam thaddan tu ruwa manna an siama VC then kha chuan an veng chunga pipe siam nan sum hi department a an pe a pipe chia thak ania tuna hian household connection sing kha sang thum zani lungleya au meka connection fee a hian thlatin chengwai somthum aya tlem lo mu ania achang chuan chengwai somthum panga vel mu ani thin ani chanchin thar hi all india radio aizol atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian biak mu theina kal tlanga seminar buat sai a hongdona he seminar hi health ministry bik ta na sarkar lai pui budget tur soi hona atana buat sai ani Christian na lamatana sarkar malak na sang sanga akai noi malatu te anin rol theina turin he webinar hi buat sai ani dona he huna hian health ministry niti ayak industry fora stakeholder baka mala tharmek tele mithiam tamtak antel don ani India ram COVID-19 thida na pek mek chuan dos vai bel cheza som sari pasari le nuai som pathum achuang to a health ministry soidanin nimin zir top ni khan ram chunga hridan na dos nuai som ni panga le sing ni chuang pek ania athual non na dos chu dos vai bel chekhat le nuai som ko pariat chuang pek ani to a thual non na dos hi damdoi lama thok hrido na lama thok tele kum somruk chunglam te hena pek ani India chuan Ukraine mi chengte lak chhuala tur thlo theina abuai pui meka heta sen so zong hi abo bang omlovin sarkarin atum vek don ani hemi buai pui hian Ministry of External Affairs camp official te chu Ukraine khothang lam kho pui Lviv le Chernihiv a anom meka he hmuna India mi thleng khom te chu India a thon ho tunin an buai pui meka Nizan Khan India zirlai thon ho tur batch masaber te chuan Chernihiv chua sanin Ukraine le Romania ramri an panto ani Russia in athen omram abe nuwa Ukraine India mi latang khang chu sing ni vel anni Russia sipai thon atanga zuang thapol paratroops chuan Ukraine Chernobyl nuclear power plant lui hlon tole a che vel ram anla a he thu hi nimin Khan Defense Ministry thu puang tu Igor Konashenkov chuan asoeni Ukrainian nuclear thiam da chuan helai mun hian boruaka zungzam radiation pa ngai zan lo ape chuak nin an soya engwanga helai mun hi Russia sipai ten luange anni an thria thiam lo thu an soi ani helai muna radiation level adang lam chan hi mithiam da chuan sipai ral thuam rip tak tak aum nai wang ani thu an soi ni in Reuters chuan asoi bok ani chanchin thar puan ti top main chanchin tlang pui tukina COVID-19 din mun thria tharbera shikai zakwa pasari mu chua ani Aizawl district level skill committee chu Aizawl district borsap Dr. Larhia Zwaliral te hovin avoi khanna nimin Khan an thu khom Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian biak mu theina kal tlanga seminar buat sai a hongdon India chuan Ukraine ami chengte lak chuana tur thlo theina abuai pui mek chuti jong chu chanchin thar kan